Pozdravljeni dragi poslušalke in dragi poslušalci, moje ime je Mixel. Poslušajte Radio Depart na 101, ne vem koliko megaherca. Vsem smrsujemo, ker se temperature vijejo okoli ničle, ampak jaz sem komad, da vas bo ugrel. Ste pripravljeni, gremo. Čir dame, še zmer same, dol name, super šarami slupane, čao mame. Visok močo mam, Kilimanjaro stil, večete kačili na žaru. Rad bi se čaro, kara mija tvoj srce, pik, da za kuru bi se kriši. Slišala za roka, da rok je balkaš kis. Ne delat se francoza, lej francoski dam ti kis. Pozabi na probleme, dobrodošlo v paradiž, ker se sanje ti izpolnejo, na polnoči spopolne so. Seksavega to glasno, da sosedje klovnejo. Vseeno kljub temu to skrivnosti vse poslovne so. Misijo nemogoče ti spremenimo izpolnjeno, neprimerno kredibilen, a vseeno stilom. Prijetno se odzovem, sem po rednim povabilom. No parfum na vratu, baby hočeš tester, Dolce in Gabbana, samo za vestan. Bliži k meni, da pokažem čim je catch. Jaz bi rad manj, ampak ona hoče več. Ne rabiš hodit z mano, sam ne od mene teč. Si najhujša tukaj, sam ti hotel reč. In če ti imaš rada pizza, jaz imam zate meč. Punca zarad mene, če Versace te oblači. Ne sem važen, da se me sedini, kad te slači. Vedno bila zacopana v Dolce in Gabbana, tako ka jaz prepopana marijuana. Meni všeč vedno ble zagorele skini. Zgori bil je top in spodi bil je mini. French pedikura in salonari so fini. Fakt tok vroče, da bi rabo dve klimi. Pa do skini, sam nimam nič proti. Če na sebe podrži seksi pa čoti. Dobro veš, da fant nos v sebi tok stila, kad da bi ga dva fucking geja vzgojila. Nisi valda to prvo. Itak da sem, dol visi miri se nimi tu Joe. Ponavad popis na teh komadih piše ti Don, ampak danes bolj paše, da sem Louis Vuitton. Bliži k meni, da pokažem čim je catch. Jaz bi rad manj, ampak ona hoče več. Ne rabiš hodit z mano, sam ne od mene teč. Si najhujša tukaj, sam ti hotel reč. In če ti imaš rada pizza, jaz imam zate meč.